Abahanzi batanu bakize kurusha abandi mu Rwanda 2024. Number 5. Turahasanga umuhanzi Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben cyangwa se Tiger B mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zigaruye imitima y'abanyarwanda benshi, harimo nk'iyo bita Vazi, Forever, Why ndetse n'izindi zitandukanye. Zamwinjije agatubutse, kongeraho na kampani zitandukanye yasinyenga zamamarize, bikamuhesha gutunga amafaranga arenga hejuru ya miliyari y'amanyarwanda, ndetse no kuba ku mwanya wa 5 mu bahanzi batunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Number 4. Turahasanga Muyumbo Thomas wamenyekanye nka Tom Close, nawe wigarura imitima y'abanyarwanda mu bihangano byinshi bitandukanye. Uyu Muyumbo Thomas usibye no kuba yarahiriwe n'umuziki, numwe mu baganga bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, akaba akuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye no gutanga amaraso. Umuziki, akazi nk'umuganga ndetse na business zitandukanye harimo nko kugurisha ibitabo, yinjije agatubutse Tom Close karenga miliyari 2 z'amanyarwanda, bigatuma aza ku mwanya wa 4 mu bahanzi batunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Number 3. Jean d'Arc Ingabire Butera wamenyekanye nka Butera Knowless mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zigarura imitima y'abanyarwanda. Uyu nawe ari mu bahanzi batunze agatubutse mu Rwanda karenga miliyari 2 z'amanyarwanda. Yakuye mu kwamamaza mu bihembo bitandukanye nka Primus Guma Guma ndetse n'ibitaramo yakoze bizenguruka u Rwanda n'amahanga, bikamushyira ku mwanya wa 3 mu bahanzi batunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Number 2. Itahewacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody, igitangaza cyangwa se umwite Munyakazi, numwe mu bahanzi b'igitangaza koko, izina ni ryo muntu. Yatwaye ibihembo byinshi bitandukanye, twavugamo nka Guma Guma, Stress Award n'ibindi ntarondoye. Kontra zihenze zo kwamamaza, ibitaramo bitandukanye yagiye akora, ibyo byose byamugize umuhanzi w'akataraboneka utunze agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje ku mwanya wa 2 na miliyoni 3 z'idolari. Uwakuranye inzozi zo kujya mu ndege gusa, ahubwo agiye kuyigura. Number 1. Ruhumuriza James wamenyekanye nka King James, umwami w'imitoma ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Ntabwo ari mu muziki gusa, ahubwo no muri business arayoboye, afite inganda zitandukanye, amasoko atandukanye. Ibyo byose bigomeje kumwinjiriza agatubutse, bigatuma aba ku mwanya wa mbere mu bahanzi bafite amafaranga menshi mu Rwanda, agera kuri miliyari 4 z'amanyarwanda.